Ngiyabingelela umama, ngiyabingelela ubaba bonke, omama bonke, intombi insizwe Sunday School egama laJesu Kristu waseNazaretha, Jesu Kristu inkosi. Igama lami uNomvula ngwakambatha eKlengo bangcwele. Ngiyamthanda uJesu, uNkulunkulu ayisiza impilo yami ngelinye ilanga endaweni engikuyo ukuphithizela ngohlelo olumangalisayo, ayikho inhlobo yesona engekho. Nami bangcwele ngaphunywa kuwo lo mlomo kaSathane lawo maketango ngakhululwa abazalwane ngathanda impilo yami yathandwa uNkulunkulu wangisiza ngohlelo olumangalisayo. Akukho nami la ngadlula ngakhona into eyisono nje ngaphandle kotshwala, kodwa nje into eyisono nje bazalwane ngidlule kuyo ngenxa yendawo esikhulele kuyo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu sekhambe kwahamba kwafika la ngidlula khona nami ngisebandleni lase-African Gospel. Kodwa uNkulunkulu waphinda futhi wasidlulisa sabasithola nale group yasekhaya lezwe entabeni likaJehova yabonelela. Bangcwele ngangena kule group kunzima ngohlobo olumangalisayo. Mama bami ke abanginakela ngohlobo olumangalisayo African Gospel Church, abazalwane bonke nje bangiphethe ngomusa, ngiphethe ngesineke, bangikhuselile ngohlobo olumangalisayo, uthando lwabo liyamangalisa. Mangena kule group la site ngoJuly ngahanjelwa umntwana wami, undodana wami kwakuyena esasiphila ngaye lapha ekhaya. uNkulunkulu esibusise ngaye. Mangithongena kule group uMamvilakazi kwakuyena wangifaka kule group, wabe sesifakile sobabili umntwana wami, kanti yena uzoshona ubaba responda ngelanga elandelayo kube nje ushone Saturday ekseni. Sathola imessage ebusuku Saturday ukuthi sesingenile ekhaya, siyamukela ekhaya lezwi. Ngamthinta ubaba futhi ngaso ngabona ubusuku ukuthi hayi undodana wami yena usedlulile emhlabeni. Angikhulela ubaba kakhulu. Ngiyambonga kuNkulunkulu bazalwane, ngoba uNkulunkulu uthi wangibona ukuthi ngizoba weak ngohlobo olumangalisayo ngendlela nje engangisondelela kakhulu nomntana wami waye ekhubazekile ehleli kuwheelchair, kodwa nje ephila bazalwane. Long story, ukugula kwakhe from 13 years wahamba na 31 years. Kodwa uNkulunkulu ngambona nje kusuka lezo ikhathi ye-2005 engithwalela nalomntwana ehleli ngoba wasaqeda esikoleni kunzima bazalwane, waze wafinyelela nje ezingeni eliphakeme ehleli kulishenje obemupha ukuhlanipha ngohlobo olumangalisayo futhi ekholwa bazalwane. Lapha abazalwane sikhonza nabo bayamazi, ekholwa umntwana wami uNkulunkulu emthanda sikhuleka. Bangcweleke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi engifakile kule group ngoba ngangizoba weak. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngangizobuka ngenye indlela ngoba ngangicabanga ukuthi mhlambe umntana wami uzohamba, mhlambe sekukhona la uNkulunkulu avule khona futhi iminyango same time ukuthi ngikhona ukuphila ngoba ngiphila ngaye. Nabantwana bezemva kwakhe uyena obakhulisile lokho ehleli kulishenge nomzukulu, uyena omkhulisile lokho ehleli kulishenge ngendlela uNkulunkulu ayembusise ngayo. Kodwa ngambonga kuNkulunkulu ukuthi noma ngabe sehambile emhlabeni wangipha lokuqina, wangibopha, wangenzela yonke. Angakabi nomntwana osebenzayo kwemva lokho, kodwa siyaphila bazalwane ngomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyayivula iminyango left right and center, siyaphila. Ngumama eNewcastle ngangamchazela ubaba nginamakhaya amabili kodwa basemada semfada. uNkulunkulu asibusisa ngelinye ikhaya, ubaba mabekathi anti uyena washona ke wasishiya kulelo khaya eNewcastle. Ngiyambonga kuNkulunkulu nanokuthi kulo nyaka masingena kulo nyaka kule fasting ka 21 days ngisangagulela umama kakhulu. Ngino 3 months ngihleli eNewcastle ukuthi ke ngahamba impela kungubi
kusho ukuthi uNkulunkulu nje wabe esengifaka kulo mkhuleko we-21 days ukuthi nangale ngikhasela kuzoba kubi kakhulu kwangakuthi into ayizocisha mlandela umntana meduzane kodwa ngathi ngena nje sehliwe kuyodokotela sefaka ama-drip awu-4 wajova uthi ngisathi singena angithi vele ngisemkhulekweni already masingena egethini abantwana bami uthi ngezwe nje into singakangena endlini uthi ngezwe into nje iswe ngendlela enesiyeza khona into engathi ngiyithwele ngizonibonani nizongena nakula endlini ningayezwa nje into isuka ngingakakhulu ibazalwane yazi ngambheka uNkulunkulu ngathi impela lo mkhuleko wasekhaya lezwi impela lo mkhuleko wasentabeni kaJehova uyasebenza angakakhuleki angabenzi lutho sisangena nje hayi bazalwane ngathi mangisengihleli ke nje ngoba ngathi asasikhuleka nabaseRoma nabo ebaseRoma 10:9 abaseRoma 10:9 sikhuleka ngamfundisa konke sikhuleka ekseni nantambama nasemini sikhuleka ngamfundisa nokuba waphila bazalwane ngihambe esephile esebuyelile enkonzweni yakhe sehamba naye senkonzweni yakhe bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi impela singaphansi kweAbra sivikelekile ekhalezi nenkonzo ke ziyasibusisa nezwi siyabusiseka bangcwele ngiyambonga uNkulunkulu egama leJesu Kristu waseNazaretha uJesu Kristu inkosi